गोसो थायोब्ला खामानिखौ मावनो हायो। जेरै खोथा होदोंमोन एरै खामानिखौ मावफुंबाय। बेहेरगाव ब्लक अफिसखौ रिफाइरिं खालामनानै मोजां रोखोमै बिटिसि सरकारा खालामनायखौ बेहेरगाव बियाबनि TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया नुनानै गोजोननाय फोरमायदों। बियाबनि रायजोनि गोसोखौ साफा साफा नखर नखर गोजोन होनो हायाब्लाबो समाजनि आरो रायजोनि खामानिफोरखौ मावना होनांगोन जेखौ रायजोआ मावजानो लुबैदों। खामानि मावना होनो गोसो दंब्ला नों जेखौबो मावना होनो हायो, नाथाय सम आरो धैर्य थानांगोन, बुंदों TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। दिनै बेहेरगाव ब्लक अफिस रिफाइरिं इनअग्रेशन हाबाफारियाव बाहागो लाना बे बेसेनगोसा बिबुंथिखौ होयो। बयखौबो आं साबायखर बावदों दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। जोंहा मानगोनां बेहेरगाव ब्लकनिनो बिडिअ बिथां लोगोसे जेसेबां चेयारमेन दङ, GRSफोर दङ, DCDC सेक्रेटारिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों बे समावहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय। गोबाव समनिफ्रायनो बेहेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिस दङ, रुमफोर दङ, बेफोर रुमा गाज्रि जानानै दङमोन। टयलेट ब्लकफोरा गाज्रि जानानै दङमोन। जिरायनाय फ्लरफोरा गाज्रि जानानै दङमोन। बेफोर फ्लरफोरखौ, टयलेटफोरखौ, इउरिनेलफोरखौ, बाथरुमफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय मानगोनां जोंहा बिडिअ बिथाङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोदोंमोन। दा बुंनाय लेखायै जेन खामानि मावनायनि परिबेसा मोजां जायो, बेनि थाखाय सासे थिकादार बाहायनानै दिनैनि बे समावहाय जा खामानिखौ बिथाङा मावबाय बेखौ इन'ग्रेसन आं खालामनानै होदों। अफिसखौ नङा, टयलेट ब्लक आरो जिफोर जोंहा टाइल्स होजोब्बाय रुमाव, बै टाइल्सफोरखौ टाइल्स होनायनि जिथु खामानि बेखौ इन'ग्रेसन खालामना होनाय जादों। दा आं बेखौनो बुङो जे इस्सा थायोब्ला, मावनो गोसो थायोब्ला गासैबो खामानिया जायो। सम नांगौ आरो धैर्य नांगौ, आं दिनै बेखौ बुंथिदों। आरो जिहेतु पार्सनेलि हिसाबै व्यक्तिगत हिसाबै नखर नखर जेबो होनो हायाब्लाबो रायजो हुआ खामानिफोरखौ जोङो मावलांनांगोन, जायफोरखौ जोङो रायजोनि खोथा होदोंमोन। मन्दिरनिफ्राय लानानै, कमिउनिटिनिफ्राय लानानै लामाफोरखौ जों बानायनांगोन। नखर नखर जों जेबो होनो हायाब्लाबो जोङो रायजोनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों आवगायदों। सोरबाया मोनगोन, सोरबाया थालांगोन, नाथाय जों रायजोनि खामानि मावलांगोन। মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ বিডিঅ' টেংগুৰে মোক জনাইছিল যে অফিচ যিটো ৰুম, টয়লেট ব্লক, ইউৰিনেল, বাথৰুম এইবিলাক মানে বহুত বেয়া হৈ আছে, ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগিব, মানে ভাল পৰিৱেশ নাই। ইয়াৰ কাৰণে এইবোৰ ৰুম যদি কোনোবা যদি কৰি দিয়ে আমি বহুত ভাল পাম। ইয়াতে স্কিম ধৰি দিলে আমি ভাল পাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' তেখেতে অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই এইবোৰ কামটো এজন ঠিকাদাৰ লগাই আজি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ কাৰণে আজি এইবোৰ যিটো টয়লেট ব্লক, ৰুম, ইউৰিনেল এইবিলাক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে এটা আমি ইন'গ্ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। অফিচ ইন'গ্ৰেশ্যন নহয়, এই যিবোৰ আমি কাম কৰিছিলোঁ সেইটো ইন'গ্ৰেশ্যন কৰিছে। অৱশ্যে এই বেহেৰগাঁও ব্লক অফিচ হ'বলৈ গৈ আছে। আগামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনা পতাপ কৰিবলৈ দিছে, এসপ্তাহো হোৱা নাই। আমাৰ বেহেৰগাঁও ব্লক ডাঙৰ ব্লক হ'বলৈ গৈ আছে। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে যিখিনি ষ্টাফবিলাকে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে ধৈৰ্য দি ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ কাম কৰি পেলাই যদি ভাল ব্যৱহাৰ, ভাল কাম কৰি যায় আপোনালোকে এই বেহেৰগাঁও ব্লক নতুন ব্লকত নিশ্চয় বহিবলৈ পাব, আপোনালোকে অফিচ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰি যাওক, মই এইটো অনুৰোধ কৰিম। কমিউনিটি হল বনোৱাৰ কথা কমিউনিটি মই বনাম, এইটো অলৰেডি আপলোড হ'ল, মাত্ৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। সময় লাগে, অপেক্ষা কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য লাগে। আমি ঘৰে ঘৰে একো কাকো দিব নোৱাৰিলেও ৰাইজৰ কাম আমি কৰিব লাগিব। ৰাইজৰ যিটো কথা দিছিলে এইবোৰ কাম আমি কৰি দেখুৱাব লাগিব। ইলেকশ্যনৰ সময়ত, নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ আশা দিয়া কিছুমান কামটো আমি কৰি দেখাব লাগিব। যেনেকুৱা মন্দিৰটো আমাৰ হৈ যাব, ৰাস্তা ঘাটবিলাক হৈ যাব, কমিউনিটি টয়লেট, কমিউনিটি হলবিলাক হৈ যাব। কিন্তু পাৰ্চনেলি ঘৰে ঘৰে দিব পৰাটো ইমান সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে ৰাজহুৱা কামত যেন ৰাইজে সহযোগ কৰে, মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ।